Custu esti su soli, s'istedda accanto a sa terra, su planeta in ue biveusu. Custu esti unu budroni de isteddas, sughi in italianu dinanta galassia. A su budroni de isteddas cosa nostra dinanta sa ie e sa palla o su camminu de pazza. In tutto s'universu, de budronis de isteddas commenta sa ie e sa palla cindivunti miliardus, d'ogniunu cun unus cantus de miliardus de isteddas ghetende a fora in d'ogni momentu unu muntoni de luci, radiazioni elettromagnetica. Custa est sa radiazione chi arribarà in noi in sa terra, intre sa ie e sa palla, bogara a fora de is atrus budronis de isteddas. Si commenti che sa luce est un'onda elettromagnetica, commenti dotto is ondas, teneri una certa frequenza, poi taga teneri un certo longhiori. Su longhiori de un'onda est su drettu, sa distanza, intra unu guccuru e s'atru acanta. Prus longhiori de s'onda pittiu, o linnai prus frequenza manna, e prus frequenza manna, o linnai prus energia manna.